algun menna ministering e gabu kore emme bod kamiyabiyaki hama muli mujtamau mikamuga ekkom masekke kurang enuniya muli mujtamauge huriha emmege bæverivun libigen e algun menge ogateri mujtama bina kuruma mi badal kurave visnun ehnuni badalwa visnun ei algun menna gabu kurave wara bod kamiyabiyekama kuriga dennevi hen hama ufala ekkon hama kudin gendam beenum ve algumenge hama irafu kurave abaduves hama kiuen ove hama kudin hodam ves den mi adi ministering algumennang ekan emi hunna wara lui lui kon koddeve kan adi ega emi hunna ehi terve kan ekan tatten ei algumenna mi system level legga algumenna waran hin hama jehe kame den ya ekiga mi algumen adi kujjege migotam migotan algonda wara lui kom mihin denne wona kama vs algumen ministry ge hama huriha muazzafun e wara gina masekaten ega hama reganda duwala algumen ministry ki hama service kadir hunna ulwa funna ministry en hemima emme bod kamiyabi ekan algonda mi fennani ikala wara demigen da gotaka wara sustainable gotaka mi system man anna e heo badala hama ya ekiga mi mujtama wammi anna heo badala ekkon ebefene den algumenge ummidaki iraf kraviya ginabayakam mikantattam mihin engem feshima ginabayakam mikam mi gabul kureven feshima dawlat ke teriya kom me nunaga vies dawlat ke tere nuna sama ehi teri veve fada ekakan anekan ehi teri veve ne kan enge kahala mujtama ka algumenge mujtama badal wegen dakan den mihin dannawaru salwanenge mi rajyega alakavwa kamennu algumen emmen koderues algumen gege hama kommes ehin kudin ulefa huri hamme ves enuni midene ebbande fatima ge numves bawer mi hun hama ekkon ule adi mi ehwima algunmen mi danna kame den dos kolka kudukon ආවෙලා ෆේ කමීරාස් කර මිහාර අම්බරා හම එතන දෙවේ කමං අල්ගුමෙන් ෆාහ කරේ දවලත අනුලා මිදනේ අල්ගුමෙන්ගේ ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක අනුලා වෙස් එබ ෆාහ කරවේ හම ආයිලා තෙරෙන් වෙස් සම කුදින් ගෙන්ගුලේ බෑවර් මිහුගේ පුලේ හම වරන් හේව කොන් හම ගෙන්ගුලේ එහෙම ඒගොතන් අල්ගුමෙන් ෆාහ කරවේ වර බොඩින් හම ජෙමල් වේ